mai tēnei ki te hiika. Is this a good day for fishing? Kei te whiti te rā, is the sun shining? Kei te mari no te moana, is the sea calm? Kua reri ngā pipi hei monu, is the pipi bait ready? Kua reri ngā aho, are the lines ready? Ka haere tātou ki te waha, should we go to the wharf? Ka haria e tātou he poa ka kai. Shall we take a lunchbox? Ka pai kwari te tātou, good, are we ready? Tēnā ka haere tātou, well then let's go. He rā pai tēnei ki te hiika. This is a good day for fishing. View out the aho, throw out the line. Ki te timo ngā aika, the fish are biting. Kua ngau tētahi ika i taku aho, a fish has caught on my line. Titiro he kahawai, look at the kahawai, he pai kia hau te hiika.